لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا نفوت دفتر من دوية الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لدكتور عبد العظيم البدوي رحمه الله. ما زلنا هيدن جانغو دن جيجوجي دي تبتا هرا سريا ونونا بمعنى جيجوجي دي سلا دين هرا يسابو إني وندي ما بيجي go hino wodi إني أصلي كو ويئتي جيجو كو داغاغول سي ونا دي سريا ونئتنتني دين haray non piijugo no woodi ngeyguujigo no woodi mi wana contratjigo no woodi ka ngeygu tawata hara sariya on jaɓaadi few ko ɗi wonɗen e janngude haray en hi'oyay si en gayni yewtugol fii ɗin ɗon piijigo no woodi kadi yeeyeteeɗi hay si tawi woni sariya on no newni ngeygu ngun kono piiji ɗin tigiri tigiri kanƴi tigiri hara ɗi newnaaka yeeyede inchallahu en hi'oyay ɗum ɗon kadi haray en janngino ngeygu ennuɗen wondema ngeygu wiyetego bay'ul gharar haray on ɗon o sella e bay'u almuzayada on ɗon kañum kadi ma sella e janngino on ɗon innuɗen kañum kadi ngeygu wi'etego almulamasa walmunabasa ngun ɗon ngeygu kañum kadi sella sabu haray jahala mbaɗum garar no nder ton e inni kañum kadi yeeygol ko jogaki ɗum kadi a sella yeeygol kañum kadi ille ndiyan kalaldi ɗum ɗon kañum kadi a sella yeeygol kañum kadi bobo tew kadi reedu muɗum ɗum ɗon kadi sella yeeygol kañum kadi illa ɗettu hayre bugoɗa ka hattuɗa ka hatti o haray mi yeeyima ɗon ɗon kañum kadi sella inchallah hande darsu men on en fuɗɗoto mo albay'u ala bay'i akhi yeeygol e ngeygu musidɗo muɗum musidɗo ma hara no yeeyude ara balloɗamo ɗon yeeya aray ɗum ɗon kañum kadi no haɗa sabu ɗum ɗon ko ɗum yatawallad haray ɗum ɗon rimay honɗum alchahna walbagda ɗum ɗon haray ko ɗum woni illatul hukmi on ko honɗum haray sabu sa waɗi ɗum ɗon an e on musidɗo ma julɗo on añidiray on gufidiray sariya on ɗon ko arirani ko fiyo wonu musidɓe innama almuminuna ihwa haray sariya on ko arani ko fiyo fof wonu nene goto baba goto hara waɗali hasidan kaku e hakkude mum. An ibne umar رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نلا نماكي لا يبيع وتيي بعضكم يوغا إمودون على بيع بعض إنجيغو يوغا إمودون بمعنى وتمو أتوها hara musidɗo ma yeeyi ha soodo o fuɗɗike soodude go ara ɗo balloɗamo illa min joni miɗo faala yeeyde sabu miɗo yitante ɗum ɗo hara sella. Wa an abi hurayrata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبتين الله صلى الله عليه وسلم بماكي لا يسوم المسلم على صوم أخيه هري جلد بلو تاكو كويته مسيطو ماكو جلد هري ناني كو ييغل سلتا يا ييو انجيغو مسيطو ما سلتا كديا بلو sallata kadi ya ballomo mi mana goddo yeeya goddo haray hibe fi sodugol ara illa sodo won haray duma firte milla mari sifa o marsandi do tigiri lawa ma yeeyde ko buri hoyde e ko womba e yeeyde ko ara yanga ballika mo dum don kanyum kadi do hada sabu dido fo ko dum woni illatul hukm ko fiyo do sari o hari mi dani dido sabu kala mo wadu dadi do haray an e makko hande kadi weldi gangal boni hakkude modon ille wonde ma giggongol boni hakkude modon ولا بأس بذلك إلا نون على غوغي غدو في بيع المزايدة إذا كان يريد الشراء هراي غوغي غول دو هراي إلا و على إمغو سيتاوي وني هرا غي غون كو في بيدغول إذا كان يريد الشراء سي سودو وونتا وتا بلت كو سودغول أفالا بمعنى جرلو دو إلي سلتا يو جولدو ييو غي غو مسيدو مودو سلتا كانيو كادي يو جولدو بالو مسيدو إلا وندما ngeygu musidɗo makko kono noon no sella hon ɗum ko wiyete almuzayada bimana ɓeydugol bimana mi ara mi tawa goɗɗo no yeeyde ɗo goɗɗo hunde ille waɗogol bikkol ɗo goɗɗo yeeyangol ille 5 euro hara millan ha ton jiɗi e maggol ha mi ara mi ille a min ɗo sa tawi min komi presodugol ngol 10 euro ɗon haray no selli fi on ɗum sabu ko sodugol mi faandi sabu ko sodugol mi faandi laale kon ɗum wonnoɗen illude ille wondema sella hari ko yeeyugol joni noon ko soodugol wonɗen e yewtide ka soodugol no dagi so tawi woni ko soodugol falɗa ɓeydugol fiilo soodira han amma ka yeeyugol sellata ya yeeyu ɗuyta prix o fi ballagol musidɗo ma ko ɗum ceerno jogini wala basa bi dhalika fi bay'i almuzayada haray ella ala wo kasi tawi woni ngeygu ngun ko fi ɓeydugol ida kana yuridu shirasi ko ɗa woni ko soodugol o faala qala ata ɓeɗo ɓe maki adraktu nnas haray mi hewtitike himɓe ɓe la yarawna basan haray wonnema ɓe hi'ali ella bi bay'il maghanim
ko ɗum woni yeeyugol ngalu bimana yeeygol marchandise fi man yazidu e on ɓeydowo bimana hara ella wo ala wonande faalaɗo soodugol yo ɓeydu fiino hendero marchandise on si tawi woni mo hattojine makko haray noon da iman koyneten si waɗi masalaji ɗo haray ka nder defte fihi akhdun wa raddun haray ceernoɓe no polodiri kono ka deftere ɗo ɓe inni wondema ida arada almusayada so faandike wondema ɓeydugol e prix hoore ko yeeya ko fiilo o soodira haray kadi faandore makko ko soodugol haray la basa wihi haray wondema haray ko ɗum wiyete ella ala e mum wa amma ida lam yurid shira amma noon so falaka yeeyugol wa sawama biziyadati o naati e ɓeydugol bimana o ukki e ballagol inna ɓeydi ɗum ɗo liyantafia albai'u fiyo yeeyo o nafitor fala yajuzu haray ɗum ɗon dagaki ko ɗum woni masala o mi yeeyangol bikkol ɗo ille 5 euro goɗɗo ara soodugol ngol 5 euro aaden ɗiɗaɓo ara illa kañum soodingol 6 euro e hoorele hara o faalaka ngol soodo 6 euro o faalaɗo soodude ngol on 5 euro yo ɓeydu fiyo hi'u wondema awa so soodali tun goɗɗo soodaygol andi jaka on ɗon tataɓo o naatirali fi soodugol ko o naatiri ko fi hollugol faalaɗo soodude on awa sa soodali tun mi sooday e hoorele mo faandaki soodugol ngol ɗum ɗon no harmi amma noon so naatiri wondema sa soodali tun mi sooday sa soodayraali gol tu 5 euro mi ko 6 euro mi waɗi 6 euro no sellana yeeyowo on accugol yeeyugol o mo 5 euro yeeya mo 6 euro sabu on ɗon on o faandi soodugol bimana saria on faalaka yon aaden tataɓo ukko nder ton tawata hara o illa mo ɓeydi tata ko felade ka ɓerde makko ko fii ɗiɗaɓo on yo wakkilo sooda sabu so akkiti tun o holli wondema kanko himo faala e hoorele mo faalaka sabu haray jam falati e ɓurandu إلا أنه هري كنوش أنه إلي وإذا لم يرد الشراء وساوم بالزيادة لينتفع البائع فلا يجوز هري الدقاكي لأن هذا سبب ونقول هو النجش كنو إلتي النجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كويته كنو صلى الله عليه وسلم هذه كنو إلتي النجش مياه يدو سنكيرو إلا أو تليفون نو مياه مو إلا سنكيرو goɗɗo ara soodugol mo 100 euro goɗɗo sortoyo to illa mi waɗi 110 euro fiya yeeyamo ɗon o ballike oya soodoɗa si tawi woni ko faandi ko soodugol haray no dagi kono si ko faandi ko fiyo oya tafirtu ka 100 euro haray ɗon hande kadi o waɗi ko wiyete annajju haray ɗum ɗon no haɗa ka séria sabu nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam haɗi ɗum ɗon wa qala ibnu abi awfa ɓeɗo ɓe maki annajishu waɗuɗo sifa ɗe golle ɗo ari ukkiti ka ngeygu kono o faadaki soodugol ko fi soodowo on yo sikku himo faala akilu riban on ko ñaamuɗo riba noon kha'inun ko janfiɗo kadi kala waɗuɗo ko wiyete annajsu jake enen e gandi haray daiman ma zilna ko haray darsu men on ko ma naha anhu shari'u min albuyu ma naha anhu ashari'u min albuyu haray ko darsu men golli ko saria geyguji ɗi saria on haɗi ɗi haray noon en janggino hanki goɗɗi inchallahu hande en janggi albayu ala bayi akhi hande en janggi oɗo albayu inne wondema albayu ala bayi akhi ala bayi akhi jonno hiɗe yahande geygugo kañum kadi illa ya wondema bay'ul ina geygu wiyetengu bay'ul ina ko ɗum woni bay'ul ina hara min kami won ɗo miɗo hatto jini innen adde misal e o téléphone ɗo fiye faama ko ɗum woni bay'ul ina o téléphone hara himo yeeye inne nde sangeno o yeeyete ka makit min miɗo hatto jini on no miɗo faala ko ñawlan mi 100 euro mi ronku heɓude mi yaka téléphone jiɗi yeeyeteɗo minna miɗo faala yo ñawlan ɓeyna kamɓe hiɓe wayila ñawlo o téléphone ɗo 200 euro min noon ina téléphone mi faala min komi ko 100 euro mi hatto jini e muɗum joni noon mi wawata mi ɗaɓɓi ñawlowola mi e ɓaali honɗum koni mi watta mi yaka téléphone jiɗi ñawleteɗo mi ñawlomo 200 euro ha mi gasa momi ñawli on inna ene awa anga yeeyitatalanmo 100 euro sabu himo andi hila mapori on no mo andi miɗo mapori 100 euro o jaɓalla ñawlude 100 euro on o ñawli mi téléphone on 200 euro mi yeeyitimo téléphone on 100 euro kono min ko jeli mi yoɓitoytamo ko
ko 200 euro sabu ko 200 euro mi nyawlimo o ya 100 euro o hendori ke mo honno o hendori ke mo an tariqi inne wondema wasila ila riba sabu don hino wa'i wasitawi woni o nyawlilan inne 100 euro mi jonnitirimo 200 euro ko don ene te bayul ina ko ya natir nyamande gayna don tun nyawludo ma on inne wondema yeita kon ko nyawlida don bi samanin inne wondema haray napisut haray ko wiete geygu duytingu haray dum do woni ko wiete bayu alayna haray ko dum don wiete ko do wonta e jangude do joni bayu alayna bayu alayna cerno jogini wa huwa an yabi'a shay'an ko woni bayu alayna ko yeyi hunde min ghayrihi hara wonande do no bimana ko yo wattutu hunde hunde bimana o yeya hunde o yeyande hunde go bisamanin muajjalin kono tawata hara jodde hara yobugol gol ko nun ko muajjal bimana hara ko nennado bimana ko yoboyta bimana ko nyamade wa yusallimuhu ila al mushtari o jonna dum don sowdu don o nyawli o ya o jonni dum don sowdu don thumma sidum don fe'i yashtarihu o sodita den hunde de o nyawli o ya qabla qabdi thaman ko adiyo hendade joddi ko nyawli kon o ya bi thamani naqdin e mbudi laabudi aqallu min zalika alqadr ko buri fandude e nyamane de hande kadi an ko nonte bayo layda ali ibn umar itaba sayyidina ibn umar anna radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala nula do maki idha tabaya'tum bil 'ina onon be julbe son yeyindiri ngunge gu wete ngo ina ngungu sifiden do joni wa akhadhtum aznab al-baqar ko doni jogiti don bukki ko wiete kon ana naidi hare non ko bukki nay windi do me kon fandi si naggeno remude si naggeno jasude konto inne do ho nagge hikkorto ko baaw bi mana on dunyina idi bi mana fi ko wiete jasugol remugol akatu waraditum bi zar'i hare ko woni affaire ko wiete remuruji din welama on bi mana on weltori ko wiete kon remuruji din haray non ko no tindini wonde ma haray on jogiti ke buki nay di ma in remuruji di welio bi mana on jokki aduna ko dum adi son faanda onon julbe be nyande tawata harak hino yeyndirde ila on jokki aduna wa taraktumul jihad onon akiti ko wiete jihad sallallahu alaykum dhullan alla warkay e hore modon ko wiete hoynde la yanzi'uhu o ittatande hoynde hatta tarji'u ila dinikum haruto non kadina odo hadisa ko no laabi po la yahtazu ila shar al hali men ko no ande o mana do no laabi po nula do maki si tawi woni o yeyndiri ina bi mana on naati ko wiete riba on gayni don kanyum kadi fi aduna on dogi fi aduna few on acci ko wiete jihad alla eltay e modon o dewta yore mon don hoynde nde hoyoton foti on hiltaki ka dina hara do wonde nden hoynde do hara non ko dum wodi shahid donc hadis do kaka nula do makido iza tabaya'tum bidayna e bay'ul ajali bi ziyadati fi thaman bay'ul hida marikan kadi ngeygu wiete gonnu bay'u at-taqsid ma do inna bay'u ko wiete bay'ul ajali bi ziyadati fi thaman bimana kunu woni sifangu ngeygu do kanyum kadi ko yara atawala yeyde innen o telephone do mina sa soda e mo do joni ko 500 euro si mi nyawletemo ko 800 euro ko non ko ngun ngeygu do cerno do woni ya wad kon tan hejjutu non hare daiman nataqayyadu hare e ra'yu cerno jon do sabo en inni nde do deftere on e fala ka yanyude innen ka mazahibul arba fo sino wan sifa o do mas'ala bay'u taqsid haray cerno ben no yewtireji hewdi kono daiman nataqayyad bi qawli shaykh haray ko wi'ete bay'ul ajali bimana ko ngeygu tawata hara yeyugol innen wondema bimana nyawlugol bi ziyadatin fi saman kono beyda joddini sa soday do joni ko 200 sa totta do joni haray ko 400 wontata haray non kanyum kadi on no hada an abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nula do maki man ba'a bai'atayn fi bai'atin kala ye ngeyguji didi e der ngeygu falahu aw kasuhuma arayno wodani mo burdo fandude on awi riba bimana fi famo hadison si tawi woni ayni o do
a téléphone joni joni ɗo ko 200 mo kotata so tawi woni mi ñawlete woni ko 400 haɗay ko ngeyguji jelu waɗuɗa a waɗi ngeyguji ɗiɗi e nder ngeygu goto ɗum noon sella few ya waɗu hon ɗum aqduji ɗiɗi e nder aqdu goto sabu ko aqdu goto wonɗen e waɗude kono sa yurnitike nder ton a tawi ko ngeyguji jelu won nder to ngeyguji ɗiɗi sa sooday ɗo joni ko ni prix mum on so tawi woni mi ñawlete ko ni ewrele koynen ɗo ɗiɗo woni e yeydirde a sooda a waɗi ngeyguji ɗiɗi e nder ngeygu gootu haray ɗon sella amma noon sa inni wondema sa soodi ɗum ɗo joni o yaari soodi o inni miɗo faala ya ñawlan ɗum ɗa tawata na hunde wotere ɗon haray no selli fiyondu sabu ɗon ko ngeyguji ɗiɗi sertuɗi ko haɗa kon koya waɗu ngeyguji ɗiɗi e nder ngeygu wotu ko ɗum ɗon haɗa nulaɗo noon maki kala waɗirɗo noon kala yeyirɗo noon haray o yaltata e nder piiji ɗiɗi imma o yahana ko ɓuri fandude kon bimana sa inni oɗo ko 200 joni après si mi ñawlete ko 400 haɗay ko ɗum ɓuranma hay sa ñawla e mo ko jeluɗe tiroyta a jungo makko ko ɓuri fandude kon bimana 200 o ɓeyni aw kasuhuma ko ya ɗettu ko ɓuri fandude kon bimana prix makko normal on sa jaɓali ɗum ɗon a ɓeyditi fi ko ñawli kon a wi riba ma ñama riba sa ɗetti ko ɗuuɗi kon tu haray a ñaami riba sa ɗetti noon ko fanɗi kon haray ɗum ɗon a yalti e nder nambara وعن سماك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه قال بماكي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحد هرين لا نخجون كده هديون يا ودو كونتراجي ديدي يا ودو كوبيته بيبي ديدي نجيغو اندر غوتو صفة اومو صفة نلوجون قال سباك في اللي بحديث نون ابي ماكي هو الرجل يبيع جنون في اللي بحديث ان تيغي نو فيرتان دي كودو ان تدو باي تاكسيت جنون سي تاي وني في اللي دو حديث ان تيغي نو فيرتان دي haray ko o firti kon ko ɗum ɗon ɓurete yaarede muɗum ɓuri ko goɗɗo go firti sabu ko kanko filli hadis on mo yetade en kañum kadi sharhu hadis o bimana ko rawijo on woni en fillade mana ko ɗum woni bay'u innen wondema bay'ul ajali bi ziyadati fi sana قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول haray ko woni ɗum ko si gorko hara yeeyi ngeygu o hara hemo wi'a huwa binasa'in bi kaza wa kaza haray wondema si ko nden yoɓoyta ko ni bimana si mi ñawlay ko ni wa huwa binaqdin si tawi no woni ko mbuuɗi ɗo joni jonnatalan si tawi woni ko joni yoɓata bi kaza wa kaza haray ko ɗon e on no inete bay'u illan asafqa awi bay'u taxi kono ko inete on ɗo honno jumhuril ulama no newni o no ne mo terno don andiro jumhuril ulama no newni ko masabuji seedaji woni newnaɗo jono goɗɗo no wawi allandade ene ko woni ko non kon kamakete hande se ndari heɗe mari ko wiyete on bay'u taxi kono on ɗo yeddodiraka hina on ɗo yeddodira jangoɓe ɓen fof no fotti o wona ɗo gollitirede hande ka marché ji o sella haray konto ɓe poɗodiri ko si tawi woni annila sa yoɓay ɗo joni ko ni mo kutata si mi ñawloyte kono hunde nden ko ɗum ko wotere kono ene sa yehi ñawlagol ɗo otowal ma yehi ñawlagol ɗo bife ma yehi ñawlagol ɗo innen wondema suudu na noon ɓe jonnirte jamais ko ɗum kamɓe ɓeynata ene ko duuɓi jelu yoɓata kamɓe ko duuɓi ɗin ɓe darata bimana kamɓe ko ɓe ennatamo si tawi woni an a yoɓay duuɓi 10 haray lewru ɓe ko ni jonnirtala siko duuɓi nogay jakke gandi kamɓe wona hunde yeyeten nden wona innede siko joni ma ko nden kono yoɓirta noon kamɓe ɓe woni e andarde si tawi woni innen simi yeehi ñawlagol oɗo téléphone tawi ata téléphone on enen sifoto woni ko fewndi kon hande ka maketiji si tawi oɗo téléphone ko 500 euros ɓe innila minna ɓe awa mi yoɓaymo e nder 2 mois haray no hoyi ɓuuri simi inni mi yoɓaymo e nder enna haray no hoyi ɗum ɗon hande kadi kon ɗum hande kadi wona hunde nden wona e darede ko innen ko façon no wonɗa e yoɓirde noon ɗum ɗon sella ɗum ɗon ceernoɓe yeddodira e mum few koɓe yeddodiri ɗo ko sa inni wondema ɗum ɗo joni ko ni sodirta si woni ɗon innen siko ñamade ko ni amma noon eɓɓugol wondema sa yoɓirey lan heña mi ɗuytante sa yoɓiroy lan buy ɓeyɗo to ɗum ɗon natora e masala ko ceernoɓe ko ulamaɓe ɓen powɗodiri kan oɗa masala ko harijun haray ceernoɓe fof no fotti on ɗon la yajus famike ka fiwata e jillidir oɗo masala e ko
e ko fewndi kon kamakiti innen cernoɓe no powɗodiri e o e koko fewndi kamakiti ko fewno ɗo ni ko woni kon kamakiti powɗodira ka few ko o masala ɗo powɗodira saabu ko fi hunde nden wona fino yoɓirteɗo inne ɗo kañum kadi bay'ul muawama hiɗen mari kadi ngeygu innetengu bay'u inne ɗo arbaa bay'u al muawama bay'ul muawama ngu ngeygu ɗo kañum kadi go sella bimala honno قال ابن زبير إن وندما قال أبي زبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة بهديكم يته نجيجو يته معاومة وقال أحدهما قد بيع سنين كو يقول هون دوبي كون وني يقول هذا دوبي ما أنا متوقع نما نجسا مامبال مين نمي سودي كوري متاكون اندر دوبي تات نونا ميري مالتا نونا كونو كونو ننتي بيع المعاومة بمعنى نون سلا sabu fiyono sabu si a newni no gasa awoya remaron ka moƴƴude hitande ɗiɗimi soodi haray jahala no nder ton garar ala no nder ton ko ɗum waɗi sella wa qala ibnu munzir ɓeɗo ɓe maaki wa ajma'u haray ceernoɓen fof fotti fuqahaɓe ɓen fof fotti ala anna bay'a thimari sinina la yajuz haray yeeygol dimɗe leɗɗe ɗen duuɓi haray sella bimala ara inna plantation ma on miɗo faala sowdude ko mbarimata kon e nder duuɓi tati ɗum noonu sella sabu hino wawi a wonde ñande jonuɗo ala muɗɗimi ñaama nduluru ala liɓa dimɗe mayre dimɗe leɗɗe ɗen fof ma ɗum ara liɓa piindi ndi fop haray kombo perdi kon jonuɗo la mbuɗi ɗi on nde tawde jahala hino nder ton enen en anda ene ɗe rimoyay ɗe fiinayi goɗɗum waɗata moƴƴata ko ɗum waɗi saria on harminiri nguɗɗo ngeydi ko kadi bayi on almuawa قال الخطابي بيدو مماكي رحمه الله المعاومة هراي كويتي المعاومة مفاعلة هراي أودو سابيسي مك وزن الصرف كصرف قال وزن مفاعلة من العام هراي كو هيتاند واتادون على وزن مفاعلة وانتو يهند كدي معاومة وهي بيع سنين هذا كو يقول دوبي أن يبيع الرجل كو سيغور كو يي ما يثمر النخلة كو تمرو جدن ديم إيرتكم أو النخلات كو تمروه ريمتا أو النخلات ما دون تمرو بأعيانها تطلو دي سنين دوبي إنم يي أردوم يي كي تمرو يدو كو ريمتا كون اندر دوبي هيودي ما كي مانغو يدو أردوم يي ديم دي كي مانغو يدو دوبي toɗɗoɗe ɗo noon woni anga toɗɗike woni anga toɗɗaki la yajus wa hada garawun oɗo ceernajo ne ini ɗum ɗo no hawni ayo goɗɗo ara soda on ɗum ko rimali taw ko ako finaki ko finali taw li annahu yabi'u shay'an ghayra mawjudin sabu o haray himo yeyde hunde nde wodaka taw wala makhluqin hala al aqdi tawa hunde nden kañum kadi tagaka sa'i kaɓe woni e haɓɓude ɗon ko wiyeten kon innen piɓol fi ngeygu ngu wala yudra andaka noon hal yakunu dhalika am la andaka ene laatoy to bimana leɗɗe ɗen rimay kaɗe rimata wa hal yatimmu nahl am la ene aray wondema dimɗe tamaroje ɗen ɗe rimoyay kaɗe rimata nde tawde ɗum ɗon fof no nder ton haray sella ko wiyeten kon yaray yeeyugol kala leggal ko nga rimata duuɓi sella ngeygu kañum kadi ngu sariya on jaɓa bay'u wiyeteɗo salafun wa bay'un enne ɗo kañum kadi ko wiyete arba enne ɗo hamsa bay'un wa salafun ngeygu wiyetengu bay'un wa salaf ngol ɗon kañum kadi sariya on a newna kono wiyete bay'u ɗuma salafun wa bay' aw bay'u inne wondema adden no ceernojo on windiri noon ceernojo ko ini ko salafun wa bay' kono inete salafun wa bay' hande ɗum ɗo kañum kadi no heewi moƴƴano hara miɗo mari innen wondema leydi kono mi ala honɗum mi ala awdi mi ala engrais mi ala hay fuy société ara inna on ɗum min mi jonnete awdi ndi mi jonnete rema kono ko remoyɗa kon fof si moƴƴoyi ko mi yeyata
aya yeyi goddo di sariya ngini no hada sella sabu hande kadi on jonnudo lan don ko wiete kon piiji din on jonnudo lan don piiji din ko mi remiroyta kon hande kadi ram sustamo halande piiji go sabu fionu sabu ko kanko mo iya jonni mi engrais jonni mi awdi detti duma tracteur je mun den ari jasanimmi kono o habbi boggol ka dada ngoyni kono non si moddo ko min kadi yeta ko société ngo hinaya yeyi goddo go fami ke kan non sella wobbe kanyu kadi nawnu haray armi lube leydi rema kono farillaji din ko min jonnata dino sarteji fodi sella sabu ko fiyono sabu farilla on no wadana himbe ngeetatobe jonnete be zakat be sida latori der to ida wa hendade kono sa natora der to hay ko woni joma leydi ana hendade hay non si tawi woni no wadede كلنا أشرنا جندو إني عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نولا معك لا يحل دغوتاكو سلف كلنا بيته كوني نته سلف بمعنى أردينغول جونغول وبيع إنجي همينو جونو دما دون دو كونو سيمو يوي كومي يتتا سلا قال الخطابي بينه بماكي رحمه الله معنى السلف القرض بمعنى كن ولي السلف بمعنى كن يمان بمعنى لا يحل دغوتاكو سلف يمان وبيع انجيغو هاوتتا ار من ياوله سا غاينوي كومي ياتا دون خاري سلا فيو معنى السلف ان كوني معنى السلف دو القرض ان كن يمان وذلك ان يقول ونواسو انتي وي أبيعك بكذا على أن تقرضني 1000 درهم مييرتني كونو نون كويا نياولان إني 1000 درهم فمثلا أرو ميايا أودو تليفونا من أرميايا مو 5 euro كون نون إندر كسورة تامو كون أبري سنغايني مو ييدي إلا فالا يا نياولان 20 euro نون هنو سلا سابو فيونو سابو إن أوكي كندر أقدو تو هنو سلفون وبيعون كو إما ودين inne nyamande tum maadu waden ngeygu tum kono hawtutugol didi kala haray hande kadi moƴƴara la to parce que si tawi woni min armi ɗuytane o do fewnu do ni ko 500 euro o wona e yeede armi ɗuytante min mi yeeye mo 300 euro ko non a nyawla lan 100 euro ko ne tewnu sella sa fewnu sabu hande kadi soya mi ɗuytani mo o soodi hay si tawi woni o faala kala nyawlude hande kadi mi bittini mo fi yo nyawla sabu mi ɗuytanimo prix on sari on non falaka sodowo ma ɗum yeeyowo mo kala e maɓɓe koyo ɓitto ka geygu fami ke ka fa masala soni abi'uka bi kadha aray mi yeyrima ni ala an tuqridani nde ñawlatalan alfa dirham masalan dirhamuji inne ɗuma wulure masalan wa dhalika fasidun ara ɓeɗo mi maki ɗum ɗo haray ko geygu bongu li annahu sabu ngeygungo innama tuqridu ala an tuhabiyahu fi athaman haray ko nyawlirdamo ko fiyo innen wonde makko yo okke ka ngeygu bimana so tawi woni mi ari min ni armi yeyete o ɗo 300 euro kono koya ñawlan 100 euro hande kadi wayi wasi ko ɗum mi ɓittinimo fiyo jonnan on ɗon 100 euro haray ngeygu ngum komi yeyrimo ko fiyo nyawlan kanyum kadi haray ko dum wiyete salla sikatu ka deftere mon ton ko windi ko an yujabiyahu haray ko an yuhabiyahu haray den tobbere don ko an yuhabiyahu ko min haba fi sama ko bi mana ko yo duitamo o kamo kangego fayadkhulu thaman fi hadd al jahala nge haray inne wondema coggu hunen wona hande kadi hinde majja bimana simi inni do jon ar mi ɗuytane o prix ɗo fiya ñawlan ɗum ɗo hande kadi oya hande kadi o ala e yeyde bimana prix makko o laaɓali hande kadi sabu oya immo jonnude lan haramo weltaki haray jahala no nder to hande kadi jahala nisbi jon noon waddani en qaida mo waddani en ɗo hon ɗum qaida ko wiyete قاعدة فقهية وإني لأن كل قرض سبب كلا نياماني جر نفعا أدن نفع فهو ربا هراي ولتي ربا كلا سبب سياري مني هراي ميما أو كو كاتسايرو دوما كوتاتا أرمي نياولمو أرسو دامو 300 euro نياولا لان 100 euro هراي نياولو gongol konto iwi aka ka yeygol ko ɓaymi yeyma si wawɗa ala ñawlude aray ko ɗum ɓe nani hande kadi kullu qardin kala ñamade
jarra naf'an poɗude nafa fa huwa riba hande kadi wonti riba armi ñawle kono noon koya ñawlan ɗum ɗo ara hande kadi a waɗi ko wiyete arriba hara ko ɗum ɗon woni innen ɗo haray ko ɗo jannguɗen ɗo joni bay u salafin wa bay inne wondema salafin wa bay ara ngungeygu ɗo kañum kadi no harbi janabun ɗum kon ɗum kañum annahyu an bay'i taami hatta yajriya fihi sa'ani haray haɗugol yeeygol ñaamete kadi ha etirɗe ɗiɗi dogayore makko bimana sellata yeeygol ñaamete ha etirɗe ɗiɗi dogayore makko kono woni etirɗe ɗiɗi etirɗe si tawi woni soodowo so yeeyi soodugol sellata yo yeeyo ari inna mi yeeyima koko mooɓiɗo la ko be o innanno mi yeeyima si tawi woni koko peesete ma ko etete kilo tel e nde hunde ɗo siko maaro inna mi yeeyima o 100 kilo ɗo mi yeeyima o 50 kilo ɗo mi yeeyima o 10 kilo ɗo kaye si on yi sooduɗo kañum kadi ɗum ɗo mo yeeyitoyde goɗɗo go kankadi be o innanno mi yeeyima oɗo no bimana al mustari wal ba'i ko beɓe fof no waɗɗiɓe wowlugol ko jelu ko kiloji jelu woni nder ton ko waɗi ananulaɗo maki sellata wondema e ngeygu e ñamete ha etirɗe ɗiɗi sawuje ɗiɗi ando e majje sa on ɗum etirgal yeeyo on e etirgal gal soodowo nafimi mi yami soodoyi 100 kilo mi ari mi hibbi ɗo min nata hande kadi kala soodowo min pesata kala soodowo ɓaytu woni mimi to pesama ɗo pesetake la sa soodoyi a peesoyi ton si goɗɗo soodi tawi kadi jongo ma ko yonno koyo peese kadi sabu ɗum ɗo fof ko fiyonu sariya on haɗi ɗiɗo fof sen daari en tawi illa on kon ɗum ko sabu imma hodore no nder ton ma jahala no nder ton ngeygo sariya on faalaka yo sohduɗo on lorro faalaka kadi yeeyowo on yo lorro kala ngeygu jogodigu tata goɗɗo e maɓɓe lorroto a tawa sariya on no ari haɗi ma ɗum tawa sonko yaltay sariya on aray haɗa ma tawata bonnugol enɗan aray ɓiso nder toon sariya on aray haɗa ma ɗum ko wiyete konnagu yanay hakkude maɓɓe sariya on aray itta ko ɗum ɗo woni illaji ko wiyete ɗi ngeyguji ɗi wonɗe janngude ɗo fof ko ɗum waɗi ɗo ɓe ɓeyni haray ɗo kañum kadi annahyu an bay'i ta'am haray ɗo ko sitta annahi an bay'i الطعام تشرنو جون يلني حتى يجري فيه الصاع إن علي عن جابر قال اتام بيدو نهى النبي صلى الله عليه وسلم نولاد حدي عن بيع الطعام يقول نعمته حتى يجري فيه صاعان هاكو دويته اتر دين ديدي doga yore o ñamete wona ɗo yeeya ɗum sa'ul bai' etirgal honnu yeeyowo on wa sa'ul mushtari e etirgal kañum kadi soodowo wa yuzkar haray no andintine ɗo anna usmana haray no jante ɗo kañum kadi anna usmana aray radiallahu anhu tabiti e seydina usman anna nabiya sallllahu alayhi wa sallam qala lahu nulaɗo ma kaniɓe ida bi'ta haray an seydina usman sa yeeyi fakil sa yeeyi an honno fakil etu wa idabta'ta haray ɗum kañum kadi kon non siɗa yeeyitude famike ka nanen kon non ko sa siɗa soodude ida bi'ta so tawi woni a yeeyi ida soodude haray ko a etu siɗa yeeyitude kañum kadi on faktal mi mana ka soodugol ɗa yamira andugol etugol sila yeetude kadi ɗa yamira wa ida bi'ta sa soodi fakil etu wa idabta'ta siɗa yeeytude kadi nanen ko yeeyugol joni ko ɗum ko yeeytugol faktal haray ko ɗum wiyete etu kadi famike mana on ka haray sa ye soodugol koya etu ndela sooda siɗa yeeytude de kañum kadi ko sooduɗa kon koya etu ndeɗa yeeyta bay'ul hayawan bil hayawan nasi'a ye aray ɗo kañum kadi hiɗen janngude sariya on kadi no haɗi sab'a bay'u innen ɗo bay'u al hayawan bil hayawan nasi'a daiman noon tawi hejjuto oɗo nasi'a ɗo ko qayd oɗo ko qaydul maqsud bimana yeeyirgol mumunte e mumunte
detta ko mumum tewdo yeytira ko mumum tewdo hara no honno hara ko nasi'a bimana kuni nete ya nasi'a nyamande bimana mi jonni mandi ndi en sakari do fiya jonno ya faddi jango sakari go sella fami ke ka bimana hino sella no honno yomi innu mi yeyri mandi sakari do ege endi sakari do don e don sabu do ko nu hada ko wadgo nasi'a on duma wattutugol wattitirgol mumunte e mumunte hay so tawi woni mumunteji ɗin kodi gooti kono ko be honno mo kala hen ɗo naya mi jonne an nenna ana nasi'a on ko nasi'a on ko ɗum ko nennugol hara ñawlo inna mi jonnoyte ɗum ɗon no haɗa no sellanoyomi nonnu haray ndi inne wanono baali ɗin inne wano baali ɗin sénégal ma baali ɗin mali sabu haray heɗi dari moƴƴa no sella yen in nonnu baali ɗin guine ɗiɗo baali ɗo ɗiɗi miɗo faala ya wattitanan e ko wiyete kon gi baali iwgi sénégal ɗo ɗon no dagi kono konto woni ɗuma sella miɗo faala ya wattitanan ɗi baali ɗo ɗiɗi wonɗi ya laguinde ɗo e tuma addoyɗa baali go sénégal ɗon sella sabu fiyonnu sabu ɗiɗo ɗiɗi a hendi kedi giya kañum ara altaw oya hendaki ɗon on a sella daiman koyen faamoɗo بيع الحيوان بالحيوان دون يجوز إذا كان هذا مكلا هندك أما إذا كان نسيئة كلون سريعون هرمي فاهمين كلون كا بمعنى هذا أو يجون أو ينيولو فمثلا عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تابتين صلى الله عليه وسلم نهى بهدي عن بيع الحيوان بالحيوان يقول كويته يقول كل وات يوري كل بمعنى يرى كل واتتا نسيئة تبت هراون كنيمانه بمعنى ونن كغوتو جوني وني بفو بيدو مناك ويجوز هرينو دغي التفاضل اذا كان يدا بيد ستيتو وني هرينو سلا بردغول ستاي وني كو دون ادون بمعنى aru mi yeyi mangi baali ɗo e koye e ɗi baali ɗo ɗiɗi jonno si tawi woni noon ko kaŋŋe ma kaalisi sella kaŋŋe e ɗuma kaalisi sabu noon haray wonno ko jins ɗo noon hino ano sella on ino sella ya wattitiri be'i ɗiɗi e mbeewa be'i ɗiɗi e mbeewa ma ɗum be'i tati e mbeewa kono mbeewa nawno yadan biyad sabu si ko yadan biyad yajuzu tafadul أما ستينا يدن بيد ستيون كو نسيئة هذا سلا كنوز عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أري أنو لا دماكي جونو تيرنو ندو ده وعندما التفاضل إذا كان يدا بيد أري ندقي بيع الحيوان بالحيوان قال بماكي لا بأس أري إلا على بالحيوان واحدا باثنين أري ييرغل مومنتهم مومنتي جديد كنو سارتي يونكونو يدا بيد دون إدون جونغو jungo e jungo wa karihahu aray nonu laado ani jonno ani gongol do nayen faamu bi mana al karaha mo jangeten on ka usul al fiqh sabu al karaha wonde no ara hondo bal al haram haray ulama be al qudama cerno be attino be foka be sibe ini makruhun konno be faali ko haramun haray ulama al usul sinni makruhi no serti e si tawi woni ka hadisaji ari makruhi no ara ka hadisaji manahu al haram sifa wala do wakariyahu nasi'a haray nula do harmini si tawi woni ko nasi'a wona de ani sabu ani gongol dum ko mustalah ko wiete ko usuli jonno hina usul wonde jangude ko sharhul hadis bay'ur rutab bitamr yeygol tamaroje kecce den yeyra de tamaroje yorde den ko inete ar-rutab ko tamaroje kecce den yeytira de dum yeytira de tamaroje yorde den ɗum no kañum kadi on ɗum no haɗa sabu sa peesi kecce ɗen so tawi woni ko sariyare ko seeɗa jeni hebbinta sariyare nde si ko yoruɗe ɗen no gonɗum aray ɗe ɗarli ɗe mondike a etay buynata e nder to si sariyare nde hewa haray ko ɗum ɗon kañum kadi janfa waɗay sabu ɗon sa peesi innen wondema kilo ɗo kilo kecce ɗen a taway ko ɗe gokkoyni kilo yorɗe ɗen no gon ko ɗe buyi aray tafadul waɗi toon ko ɗum waɗi sariya on yinni sella koya yeeyu tabaroje kecce ɗen si a hendike muɗɗi soodoya tamaroje yorɗe ɗen ma ɗum yeyita yorɗe ɗen soda kecce ɗen kono sellata ya wattitiru kecce ɗen
yorɗe ɗe amma noon siko fof ko yorɗe ma fof ko kecce ɗum noon fa yajus عن سعد بن أبي وقاص اتما بيلو قال بماكي سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نيرين صلى الله عليه وسلم هري يسأل هري بلند عن شراء التمر سودغول تمر بالرطب تمر يرد بالرطب كيكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نولادو ماكي تاينو نولادو هم بتاكي في مودum sabu enen ni ko wadi hande cerlo ben sibe har minde innen ko yowondiri e fi ko wiete e innen nyawdugol bani adama ine medicine ko tuma be doddi docteur be be na yete men ene dum ko honno woniri ko tuma docteur be yeti be ko ni eni geddita fu on tuma no be dara be jippina ko docteur be yeti be kon ka bindi sino dagi ka sino harmi piji din fu ko dum ko jokkube on fannu ben don buri andude si abi mana jangudo dina hara piji go hino ton o wata jabade ha o anda ko woni der ton kombo no andata ko woni a der ton ko jokkube dum don ben stawi woni ko fi nyawdugol docteur be lande be sifano jangube dina be foppa be holla be kono si be wawa yatade jonno do kadi nula do hari anda din don piji nula do landiti ayan qusur rutabu idha yabis ene kecce den haray de duytoto si tawi woni de yori ase nula do anda non be qalu be jabi on na'am hi sabu be do kambe andi fi tamaro hari nula do anda nula do yaltinani do nu nyawonde henya habe anda al hali illatul hukmi en fo nderto ene ko hondum kono gete do kan kadi kadis do kono ga jangete hunde sa andali illa mayre on wata jabo sabu nula do dabbiti be landi yeya be tabaro ben ben ene tamaro kecce den si de yori ene de fanditay qalu be wi na'am hi fanahahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika nulado hadi sabu yorgo jakasi de yori tun de duitoto si de yori tun haray de haton jini de buy fi hebbegol sariyar den nulado harmi de sabu no inna do e do kadi ko bay ar-rutabu adde do hari en do ko jetati bay'u ar-rutab bi at-tamri ngudo ngeygu kanyum kadi ngusella kasari adde do kadi bay'u az-zar'i bi at-ta'ami kaylan yeygol kadi remuru yeyran du nyamete ara duma etu ko ndu woni dum ara tawa goddo no remi ara idami jondete do 5 kiloji tati jonna la ngesa mamba bo ngesa mamba no wawi wonde hara no buri 5 kilo duma din 5 kiloji no ay won hara hewta jahala no der ton ko wadi don kanyum kadi sella an ibn umar radiyallahu anhu qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muzabana nulado hadi ngeygu wete gu muzabana jonno ko lu wiete al muzabana cerno joni an yabi'a thamara ha'itihi ko yeyu dimde ngesa makko ban idha kana nakhlan si tawi woni ko tamaro bitamrin o yeyra dum don tamaroje kaylan etade ara sakuji tamaro din enno do inna mbange sa an do fu yawtatta fu wattiten kanyum e de tamaroje walide do sella sabu fionno sabu jahala no der to wa in kana karman si tayno woni kanyum kadi ko rezen ko inete duma karman ko rezen ina buje an yabi'ahu bi zabib o yeyra dum kanyum no zabib ko no inete zabib ko inne wonde makko ina buje yornade inete zabib ina bonno kanyum ko inne ko bendude den sellata kadi ya yeyir ina muje bendude den e ina buje yorude kaylan ara inna non ara mi do o zabib do di sakuji do ko wiete ina buje yorde mi do fala ya wattitanan e ina buje wonde den ka delbito ko ina tewnu sella sabu fiyon sabu he si pesama ina wawi burdude e ganda kanyum kadi kiloji din e ganda kiloji din do ko jeluda ko jelu jahala no den to garar no den to ko dole sadiya on newna hara no koko won e jangude do i geguji di jangude no fo hay si tawi woni o ya inni awa joni min o mi munyani kama ko heddi konton sella sabu ko sari yaw ini sella hay tawi woni piji gono wodi si sari yaw ini no harmi ay e on tigi son haldi hara jahala on gasimi me munyike hara halden ko anda ki der ton ko mo kala me yo munyo ko ene sella sabu sari yaw no harmi ni aslu makko aqdu on tigri harmi fami ga inna do hare qala ibn al-battal be do be maki ajma al ulama cerno be fo fotti
علماء على أنه لا يجوز وندم دغوتاكو فيو بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام ييغو رمرو واتتira دون دو نيامete لأنه سبب ودغول دون بيع مجهول بمعلوم هاي كو ييغول كو أندا كا ييرا دون دون ياندا دو سبب دو مني وندما ساكو جتاتي 100 kilo hino do miɗo faala ya wattitana ɗum ɗon e ngesa mamam ɗo hiɗen andi ko 100 kiloji tati to non en anda ko non en anda ko 100 kiloji jelu yaltata ino ay wona goto no ay wona sappo no ay ɗuma hara sellata yeygol inne majhulun bi majhul aw majhulun bi ma'lum aw ma'lumin bi majhul fami ka inne kanyum kadi ɗo haray at inne talaqqi rukban jaɓɓagol waɗɗiɓɓen kañum kadi ngeygugo henno toon ceernoɓen innon woko jaɓɓagol waɗɗiɓɓen hiɗen andi himɓe fulasonkeji ɗin hoɗuɓe ɓen ka burure si luumo no woodi ɓe ɗetta e ñameteji ɓe ara joni no sellana ɓen ka luumo ngon waɗata ɗon sakkoyagol on ɓe yeyayɓe ɓen par ce que fiyonno saria o harbinani saabu ɓen wonuɓe yarude no gasa hara ɓe anda prix makite on hande ko jelu ɓeya sakko hoda ɓe inna yeye men saabu hiɓe wawi hara inne si luumo ngo ko yontere ɓe accira marchandise on hara marchandise on no hoyi yontere nde ɓe wayri nden ka luumo tawa noon e nder on yontere ɗo marchandise on to wino ɓe sakkoɓe ɗon inna yeye men no yeyirno ɗum men noon yontere feƴƴude kono tawa haray ɗum anda saria on inni noon koyon tertoduɓe e marketeji maɓɓe ɗin ɓe ara ha ka luumo ha ɓe yiya wondema marchandise maɓɓe fewn ɗo ni ko ni wona yeyrede on tuma noon son sooda junngo maɓɓe soodo yeyri ɗum ɗo fof ko fii wota mo jaffe saria on hakke ko tawata no añi ko wiyete janfa no sakki i daganaki kañum kadi yimɓe saare nde yo sakko yo arayɓe ɓen ton fii jaɓɓagol ɓe innen wondema i sooda ko ɓe jogii kon tawata hara yimɓe ɓen ton anda prix on ko wona yeyde ka saare ɗuma ceerno jon noon inni on no wo talaqqi arrukba wa huwa an yatalaqqa ta'ifatun aw ta'ifatan afwan wa huwa an yatalaqqa ta'ifatan ko si tawi woni innen koyo fedde go jaɓɓe yahmiluna mata'an hara nden fedde on hino jogii ko wiyete marchandise hino jogii ko wiyete innen ngeyguji fayashtarihi minhum ɓe sooda ngeyguji ɗin jungo maɓɓe qabla an yaqdimu lbalad ko adiyoɓe hewtude ka saare adiyoɓe hewtude ka luumo fayarifu l asar ɓe anda ko wiyeten kon piriji ɗin a doit ka soodude d' abord ha joma marchandise o yaaka ma kite anda prix mum on ko ni fewdori on tuma noon soodo fi wota jam fo ɗuma ɓen tigi hare ɗo kañum kadi andi ɗo innen ɗo ko tisa bay o afwan talaqi rukban bay talaqi arrukban nguɗo ngeygu kañum kadi sella ɗum ɗo fof haray ko jam fa woni yana nder ton ko ɗum waɗi a sari on harɓi إلا لو كان كدي عن عبد الله بن عمر إتما بيدو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نولا دوماكي لا تلقوا السلعة وتأنجبوا كدوم بيئته هنو وتأنجبوا كدوم بيئته بمعنى كوانا يدكم السلع بمعنى ما صدق جدين تأنجبوا دي حتى يحبط بها إلى السوق ها تجيبينو يكماكت ha jomma jonu detta di jippino adi kama kiti o andi prix on ko jeli wona yeyede on tuma non jaɓɓoɗon di kono jaɓɓoɗon di ka sera sare wala sifano yirten ni woɓɓe sakko to banana ka woɗɗi fiyoɓe soodu ɓe adda hara ɓe andal ko jeli tawti noon kadi ɗuma piiji boy ɗum ɗo fof haray no haɗa sabu nulaɗo maki wota jaɓɓo wota on jaɓɓo marchandise ji ɗin ha marchandise ji ɗin hewta ka nder makete وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نلادو ماكي إلا هري لا تلقوا الجلب وتأون جابو كبيرة الجلب نفس الشيء بمعنى هري إجينو كوينة الجلب بمعنى كو إجينغول إتنا دو هندي نبندي داون سارة نو لورو إن يونتر بي يونتر دي يهاي دالومو sellata nulaɗo maki sellata jaɓɓagol itta ɓe hunde naɓa e nokkure ko ɗinte a jalab mana pooɗay ɓe mbimana itta ɓe hunde naɓa e hunde faman talaqahu kala jaɓɓiɗo ɓeɗo fashtara minhu on tigi soodi e jungo maɓɓe fa ida ata sayyiduhu si pullo makko on ari ma kanko tigiri woni ɗo ko pullo makko on woni ko kanko tigiri a suuqa ka makiti
o hii o daari o tawi jaka primo yeeyi on jaka kanko mo perdi e muɗum nulaɗo maki fa huwa bil khiyar haray o jonnama suɓindi haray mo suɓindilama mi mala mo wawi yawde hiida e mo yeeyi no on sakkiɗo mon do o ina he ar mi firti en sariya on kañum kadi no jonnitimo gonga sabu ko fiyon ɗum sakkanoyɗamo to woni ko pullo makko on woni ko kanko so nisiti onon on firta ngeygu fami ke mana hadis on ga haray heeɗen lannitora oɗo bay'ul hadiri lil badi sellata kañum kadi on non nanen ko non ennuɗen sellata wonuɗo on ka saare yo sakkoyo iwayɓe ɓen ka burure fi sodugol ɗo kadi sellata non sellata bay'ul hadiri lil badi yo ta kamɓe ɓe yeeyu himɓe burure ɓen nanen hari ko non haɗuɗen ko axe tamaman nanen hari ko sellata ta kamɓe ɓen yo sakkoyo himɓe burure ɓen jonno sellata kadi himɓe burure ɓen yo soodu e jungo innen wondema ta kamɓe ɓen ha yimɓe burure ɓen kadi anda oɗo koko mi yeeya ɗo fewnu ɗo ni ko jelu wona yeeyede sabu ɗon fof ko laawi natirɗi fi jamfodirgol mi anase faami bay'ul hadiri hara yeeyugol ko ɗum wiyete tawaɗo on lil baadi wonande innen hoɗuɗo ka burure bimana hoɗuɗo ka ca'e sellata kadi ngeygu ngu tawata hoɗuɓe ka ca'e ɓen yeeya hoɗuɓe ɓen ka burure وهو أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد دو كونو فالاني دو منade بمعنى هلا سلتا كدي دو هونو سلتا هيمبه بروري بن يو ار هونو ييا هيمبه تاكامbe ben ha be ara ka der market sellata jabbo yagol be sellata kadi inne wondema sodangol be ha be hewta ka der market وهو أن يحمل البدوي كستيوني إن وندم آدم بروريجو أو القروي بدوي من البدو والقروي من القرية دوما نسبة يا وندوكو يا نسبة متاعه كستيوني آدم بروري أون دتي مرسانديز ماكورين أدي إلى البلد كسار ليبيعه فيه ييو بسعر يومه أن يلاند كدوية بري يلاند ماكورين ويرجع هوتا فيأتيه البدوي فيقول هراي كدويته آدم بروريجو أون أرمو إنمو ضعوه إندي هراي أجو جودي مادي لأبيعه في يوم يندي على التدريج سيدة بزيادة سعر بيدو البريون وذلك إضرار بأهل البلد هراي دون دولار رايهم بسارن جون كو يفهموا دو مسألة آدم بروري هراي نجوغي مرسانديز آدم بروري نجوغي يونو مرسانديز سلتاهم نو وارانو ييغون wara yeeyugol marchandise makko ara wara non o tawa marchandise on jakka no woodi ka makiti ha fewndo ni marchandise on ala prix sellata tawaɓe ɗon ɓe yoyni hon ɗum hey joni o leeya yeeyu hande yontere hande hara prix on ƴawi joni accu jungo an ɗo après nden mimi maray ka magasin an ha si tawi woni prix on ƴawoyi mi yeyita haray combo son jaaɗo ko yimɓe saare nden ko dadi sariya on faalaka on ɗum tampuɓe ɓen sonje kono faalaka kañum kadi tawete ɓen ka ca'e yo sonjo sabu oɗo masala ko ɗum haray ko tawa ɓen ka ca'e sonja oya ari yeeygol prix hoyɗo fino hotira moɓe tawaɗo ɗon on jaɓi marchandise on ni wallin ɗo yontere hande ma e nder a lewru hara prix on ƴawi sifa wona no yirten sukkara heno addire ni sukkara batoji sukkara adde ka men woɓɓe goo soodita ha gasa mara kan ɗum ka nder magasin ji ila si woni ha seeɗa a sattay ɗum ɗon haray sella ngungeygu ɗum ko sella sabu o lorri himɓe leydi famike ka enne wondema an anasin qala ittama ɓeɗo naha rasulullah sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo haɗi sallallahu an yabi'a hadirun yo tawaɗo hoɗuɗo kasare yo yeeyu libadin wonande ade mbururew wa in kana akhuhu hay stay woni ko siddo makko aw abahu ma ko ben makko hay ko siddo makko ma ko babe makko wa an jabir qala itama bedo qala rasul sallallahu alaihi wasallam nula do maki la yabi hadirun libatin wata innen hodudo kasare ta yeyu wonande fula sonkejo wa daw nasa terte himbe ben yarzuquhumullahu allahu arshikabe ba'duhum min ba'din innen yoga mabbe hore yoga bimana haray himbe ben on duaka be sakkade
innen wonde ma bonna piriji ɗi on duwa kañum kadi argol tawa ɓayɓe e hoota woni sodon onon maron fi yeyitoygol ko satti hara ɗiɗo fof en kayni hande geyguji yeruɗi jooma deftere nden on yewti ɗo harmuɗi haray ɗo ko sakkitoron ɗo innen ɗo ashara bay o alhadir li albadi innen wandema haray ceerno jon ko janti ɗo koɗi 14 kono haray ulamawɓe gono naɓiɗi ha nogay e ɗiɗi haray ko geyguji innete ɗinni no harmi ɗi sariya on harmini aslan sa waɗi ɗi hay so tawi woni soduɗo on e yeeyiɗo on no fotti fi waɗugol ɗi ara e sella inchallahu darsu men on janggo ko ɗum ko piiji ɗi sariya on harmi yeeygol ɗon ɗiɗo ko geyguji harmina ɗinni joni noon goɗɗi goo hino toon harani hina geygu ngon harmi koko yeeya kon tigiri harmina yeeygol inchallah ko ɗin ɗon jangeten ɗuma janggo haray hiɗen andirtina daiman haray ko e deftere wiyetede alwajiz fi fiqhi sunna wal kitab al aziz de docteur Abdoul Azim al Badawi haray si tawi woni kañum kadi palje waɗi e muɗum saabu haray al insanu daiman bani adama fof ko faljay ɗum haray hiɗen tori kadi kala daruɗo ɗo si tawi woni faljere heno ton haray numéro téléphone amen kañum e email fof haray no ɗon haray numéro on noka viber haray on tigi no wawi noddude saabu haray fawqa kullu zi ilmin alim haray lan hatta ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh